Kakenhun naka State Disaster Response Force SDRF haka Henry Trik Nailar kila yo bansay kamet jong officer katrat agriculture uteseng sangma na banseng wari kabadan siya kibenta ba shathem jong kawa ganol. Haba buteng ya kajingwa na du ka performance stamp kakenhun SDRF kalay kendo ya kajing banyo say kamet jong uni officer balaklat no wala kilalap ya ka na makajing sakut hapdeng jong kimau ba ki badan ha ka kawa kabaklan bar kababu jingma ki dikhat ka kinhun Henry ha ka bakhat du la yo ban say no ya ka kaman na ka kawa da ka babut ya kalenti jo kawa syaki benta ba sharum da ka bapendan kam da kitalai hadu bandala ban say sharut jo kawa na kalyang u director ka civil defense UMK marak ru ulaya shimlang ha ka te ka jaka da ka ba ai ru ga jing batha syaki dikhat ka SDRF ha ka ba say ya ka kaman Laban kedo baya kamet jong uni officer bala klat no lalap din nakate jaka hadin saus ni bala pelong ya kajingwat da kakinhun SDRF bat ki weipat kitaran nalor ki volunteer ki badai ki trashnong